Dobro veče, meni je drago što sam s vama večeras i što ćemo moći da razgovaramo o nekim važnim temama i nadam se da će ovo druženje večeras biti korisno i da ćete dobiti neke informacije koje će vam omogućiti da kvalitetnije živite. Mi ćemo u ovom večerašnjem predavanju da se bavimo pitanjem raka, ali ćemo da dotaknemo praktično sve bolesti. Jer vidjet ćemo da uzroci nastajanja savremenih bolesti su uglavnom isti, a tretman kako da se te zdravstvene tegobe reše su takođe vrlo slične sa nekim malim odstupanjima. Pošto je rak ovako bolest za koju ljudi kad čuju uplaše se, isprepadaju se, ja sam odlučio da tema nosi naslov lečenje raka na prirodan način, iako mogli smo da nazovemo lečenje dijabetesa na prirodan način ili Alzheimerove bolesti ili SIDE ili neke druge bolesti, ali fokusirat ćemo se na rak i tu ćemo najviše govoriti, ali ćemo vidjeti kako stvari funkcionišu i vezano za druge bolesti. Ono što je važno da na početku kažemo jeste da je rak bio nepoznata bolest pre 100 godina. Na početku 20. veka rak je bio nepoznata bolest. Nepoznata bolest su bile bolesti srca. Dijabetes je bio nepoznata bolest. Mnoge savremene bolesti od kojih ljudi boluju su bile nepoznate. Naprimjer, autizam kod dece je bio nepoznat. On se pojavio 1948. godine. Do tada je bio nepoznat. Šta se to desilo? Pa su odjednom se pojavile neke teške bolesti od kojih ljudi boluju i umiru. SIDA je takođe bila do skoro nepoznata bolest, pa se pojavila. Šta se to desilo? Kada su ove bolesti, pogotovo rak, počele da odnose ljudske živote i da se šire kao epidemija na kugli zemaljskoj, onda su naučnici krenuli da istražuju šta je to uzrok raka i drugih bolesti. Ali evo, govorit ćemo o raku, pošto je to ovako najstrašnija bolest kad ljudi čuju da imaju rak, oni se uplaše da je to jednako smrtna kazna, smrtni ishod. Rak je navodno neizlečiva bolest. I onda su naučnici krenuli da istražuju šta je uzrok raka. I jedan naučnik, jedan nemački Jevrin, dr. Otto Warburg, je 1931. godine dobio Nobelovu nagradu zato što je otkrio šta je uzrok raka. 1931. godine. Otkriveno je šta je uzrok raka. Molim vas. Uzrok raka je ambijent koji čovek stvara u svom organizmu da bude kiseo. Dakle, naš ambijent, naš organizam, naša krv koja prenosi hranu, koja prenosi ćelije imunog sistema je alkalna. Suprotno od alkalno je kiselo, kao što ćemo vidjeti. Evo da pokažem i tu skalu. Dakle, postoji ta pH skala kiselosti. Ne trebate da budete hemičari da biste ovo razumeli. Računa kiselost se određuje brojkama od 0 do 14. Ako neki supstrat, to možda bude krv, možda bude neka tečnost, bilo šta, ima pH 7, to znači da je neutralno. Ako je manje od 7, znači da je kiselo. Ako je preko 7, znači da je alkalno. Naša krv je alkalna. pH naše krvi je 7,345. 7,345, 346, kod neko 7,4. Znači, naša krv je blago alkalna. I u toj alkalnoj sredini naše ćelije optimalno funkcionišu. Najbolje funkcionišu. Međutim, šta se dešava? Čovek svojim načinom života učini da sredina u organizmu ne bude alkalna, nego da bude kisela. Ovo je otkrio dr. Warburg. Za šta je dobio Nobelovu nagradu? Znači, ljudi svojim načinom života učine da ambijent bude kiseo i sad pazite, u kiseloj sredini šta naše ćelije rade? One da bi preživele, transformišu se u ćelije raka. Znači, to je kao kad je vama hladno, vi oblačite odelo. Tako i naše ćelije reaguju na ambijent koji mi stvaramo. Ako mi ležimo po ceo dan, naše ćelije odumiru. Naši mišići atrofiraju. Naše kosti propadaju.
Ako sedimo pogrbljeno, naša kičma se deformiše. Na sličan način naše ćelije, ako im stvorimo kiseli ambijent, one se transformišu u ćelije raka. Jer je to jedni način da prežive. Zašto? Zato što ćelijama raka odgovara kisela sredina. Takođe, ćelijama raka odgovara sredina u kojoj nema kiseonika. Pazite, tu gde je kiselo, tu nema kiseonika. Takođe, ljudi koji ne unose dovoljno kiseonika u svoj organizam, oni čine da njihovo telo bude zakiseljeno. Jer tamo gde nema kiseonika, razvija se kisela sredina. I suprotno, tamo gde je kisela sredina, nema kiseonika. I doktor Warburg je rekao, nedostatak kiseonika i zakiseljen organizam, to su vam dve strane iste medalje. Kako da se problem reši? Kako da se reši problem raka? Tako što ćemo da učinimo da naša krv, da naš organizam ne bude kiseo, nego da bude alkalan. Da bude 7,345, 7,346. Šta je to što zakiseljava ljudski organizam? Šta to ljudi rade pa učine da im je organizam kiseo? Što prisiljava ćelije raka, zdrave ćelije da se pretvore u ćelije raka. Doktor Warburg je izneo studije i rezultate da ako čovek stvori kiselu sredinu u svom organizmu, ćelijama je potrebno samo 2 dana da se transformišu u ćelije raka. Pazite, za samo 2 dana. Šta je to što zakiseljava čovekov organizam? Vidite, ono što zakiseljava čovekov organizam su najpre meso i mesni proizvodi, mleko i mlečni proizvodi, kafa, alkohol, cigarete i lekovi, sintetički lekovi koji se kupuju u apoteci. Da sad malo ovo razjasnim. Zašto meso zakiseljava čovekov organizam? Zašto mleko zakiseljava čovekov organizam? Vidite, čovek je po svojoj anatomiji i fiziologiji biljojed. Kao što je krava biljojed, kao što je konj biljojed, kao što je koza ili ovca biljojed, tako je čovek biljojed. Kad pogledate oblik čovekovih zuba, vidjet ćete da su to zubi za mlevenje trave, za mlevenje biljaka. To nisu zubi mesojeda da kidaju. Kad pogledate čovekovu dužinu creva, to su dugačka creva za varenje biljaka. Creva mesojeda su vrlo kratka, jer meso mora brzo da prođe kroz sistem za varenje, da se ne zaglavi i da ne počne da truli. Vi danas imate da je rak debelog creva jedan od najučestalijih oblika raka zato što creva jednostavno ne mogu da vare meso koje ljudi unose u organizam. Ona zaglave u crevo i tu trule. Pazite, ovo nije popularno što ja pričam. Ja vam pričam šta su činjenice. Ako hoćemo da budemo zdravi. Ako nećemo da budemo u onoj cifri koja umire od raka. Kad pogledamo našu želudačnu kiselinu, ona je vrlo blaga. Kao kod ovce, kod krave, kod koze. Zato što je namenjena za varenje biljaka. Želudačna kiselina, meso je da je višestruko jača od želudačne kiseline čoveka i drugih biljojeda. Čovek je jedini sisar u prirodi koji pije mleko nakon što ga majka odbija od dojke. Vi nigde nećete vidjeti kravu da pije mleko, konja da pije mleko, vuka, medveda ili nekog drugog sisara. U biologiji postoji klasifikacija sisari. Oni se razlikuju od drugih organizama prevashodno po tome što doje svoje mladunce. Čovjek je jedini sisar koji pije mleko nakon što ga majka odbija od dojke. Jedini. I sad šta se dešava kada čovjek unosi meso i mesne proizvode, mleko i mlečne proizvode u organizam? Šta se dešava? Pazite, vi možete da pijete mleko, a možete da pustite da se mleko pokvari i dobijete sir. I to je specijalitet. Pokvareno mleko. Imate vi druge plodove koje ljudi kvare, pa su specijaliteti. Naprimjer, uzmete šljivu, plod iz Božje bašte, i stavite ga u bure da se usmrdi. I onda ga pečete i pravite napitak s kojim ugošćavate goste. Znate, taj proces koji ljudi prave, stvaranje alkoholnog napitka po znacima, to je proces koji postoji u debelom crevu. Ono što organizam ne stvari ode u debelo crevo i tamo deluju bakterije, postoji proces fermentacije i to zaudara i to se izbacuje kao izmet. A ljudi simuliraju debelo crevo u buradima gde stavljaju plodove koje treba da jedu sirove, stvaraju izmet od ploda iz prirode,
pa ga peku i prave napitak s kojim ugošćavaju ljude. Nije samo problem što savremeni čovjek konzumira namirnice životinjskog porekla, nego savremeni čovjek uzme to meso pa ga stavi da se dimi. To je specijalitet. Dimljena šunka, suvi vrat i tako dalje. Znate, vi kad uzmete meso pa ga nadimite sa ugljen dioksidom, sa ovim crnim dimom, to je kancerogeno. Muva neće da sleti na dimljeno meso. Zašto? Pa zato što muva zna da je to otrovno. Muva ima više mozga nego mnogi ljudi. Neće muva da sleti na suvo meso. I sad pazite, mi unosimo namirnice koje zakiseljavaju naš organizam. Naprimjer, uzmemo mleko. Kaže, mleko je dobro, ima kalcijum u njemu. Pazite, taj kalcijum iz mleka naš organizam teško može da apsorbuje, jer to je kalcijum životinjskog porekla. Naš organizam lako apsorbuje kalcijum iz susama, iz suncokreta, iz soje, iz drugih biljaka. Ali kalcijum iz namirnica životinjskog porekla teško apsorbuje. I sad šta se dešava? Vi unosite namirnicu životinjskog porekla, bez obzira šta je to. Da li je to neki mlečni proizvod ili mesni proizvod. I vi sad zakiseljavate svoj organizam. Znači, činite da sredina bude kisela. I šta radi vaš organizam kad vi to uradite svom organizmu? Kad vi to njemu uradite? Vaš organizam, da bi tu kiselu sredinu učinio alkalnom, on povlači alkalne elemente iz drugih organa. Koji je glavni alkalni element u našem telu? Kalcijum. Gde se nalazi kalcijum? 99% kalcijuma se nalazi u našim kostima. I organizam izlači kalcijum iz kostiju, kad vi unesete mleko i meso, da bi učinio alkalnu sredinu. I onda se vaše kosti slabe, jer imate manje kalcijuma u kostima. Zato imate najviše osteoporoze je stanjivanje kostiju i pucanje kostiju, imate u zemljama gde se najviše konzumiraju mlečni proizvodi, u Americi i Švedskoj. Ono što takođe zakiseljava organizam jeste termički obrađena hrana. Čovjek je jedini biljojed koji prži, peče, kuva plodove iz prirode. Vi termičkom obradom uništavate hranjive sastojke. Najzdravije je da jedete ono što postoji u prirodi. Ono što jedu drugi biljojedi. Znate kako jedan čovjek koji je obolao od raka se izleči? Ovo zvuči banalno, ali zaista je to istina. To je medicinski primjer. On je video da zvanična medicina ne može da mu pomogne. Jer pazite, vi ako bolite od raka, ono što će da vam prepišu prvo, to je hemoterapija. Znate šta je hemoterapija? To je otrov. Znate kako to zakiseljava organizam? Jeste vidjeli ljude koji primaju hemoterapiju? Ima kosa otpada. Oni se suše, oni gube boju. Oni se pretvaraju u zombije. Hemoterapija stravično zakiseljava organizam. I znate šta radi ovaj čovjek? Pošto je vidio da ova zvanična medicina je u funkciji novca, on je razmišljao, čovjek bio sa sela i kaže, ima jedna, znam da je koza čista životinja. Sad ću da pratim kozu i da gledam šta koza radi. I sve što koza radi, ja ću da radim. I onda je išao za kozom, koza pase travu, on pase travu. Koza pije vodu, on pije vodu. Koza ide da spava sa zalaskom sunca, on ide da spava sa zalaskom sunca. I čovjek je ozdravio. A mi ćemo u nastavku predavanja vidjeti koji su to zakoni zdravlja koje je ovaj čovjek poštovao i kako je ozdravio od te neizlečive, po znacima navoda, bolesti. Moj prijatelj koji je najavio je rekao tu najvažniju i najpoznatiju medicinsku izreku da ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi. Ljudi koji neće da menjaju svoje životne navike. Ne postoji neizlečiva bolest. To ne postoji. Vi možete da uđete na naš sajt i da pogledate, ja ću vam dati adresu našeg sajta, možete da pogledate svedočanstva izlečenih. Od bolesti, dakle, ljudi su se izlečili od bolesti za koje su se digli ruke. Kaže, ne može rak jetera se leči. Može. Ne može rak dojke se leči. Ja sam samo metastazama. Može. Ajde, da li si spreman da očistiš svoj organizam? Da li si spreman da učiniš da sredina bude alkalna u tvom organizmu? Da li si spreman da očistiš svoje organe? Da li si spreman da pružiš organizmu šansu da se spasi? Da li si spreman? To je pitanje. Vidite, najteža stvar u životu je promeniti naviku. To je najteža stvar. Lako je pričati. Lako je mi sad ovde da razgovaramo i da vi kažete tako je, jeste, ali kad vi kasnije izađete iz ove prostorije, da vidimo ko će to da primenjuje u životu. Znate? Kaže, jeste, tako je sve što vi pričate. Ja kažem, dobro, javi se za 10 dana da vidimo kako ti napreduje, kako napreduje izlečenje. On se ne javlja. Ja pitam njegovog sina šta je, ma kaže, ne može on bez duvana, ne može on bez slaninice, ne može on bez ovoga, bez onoga.
Šta da radim? Pa, možda se moliš Bogu za njega, eto, to jedno može. Ne možete da pomognete nekome ko neće sam sebi da pomogne. Znate, ima ta jedna izreka koju su pitali ateisti na jednom predavanju, kaže, jel može Bog da stvori tako veliki kamen koji ne može da podigne? Odgovor je može, a to je čovek. Bog ne može da podigne čoveka ako mu čovek ne dopusti, ako mu čovek ne kaže da. Ne može Bog da izleči nekoga kad ovaj neće da se izleči. Kad ovaj neće da menja svoje životne navike. I vi kad čitate u Svetom pismu kako je Isus Hristos lečio bolesnike. On je prvo prihvatao izjavu pacijenta koji kaže ja hoću da se lečim. Ja hoću da odbacim greh. Ako čovjek ne odbaci svoje loše navike, teološki se to kaže greh, čovjek ne može da ozdravi. I evo mi ćemo sada vidimo kako da se reši problem raka na prirodan način. Verujte, može da se reši kao prehlada. Ovako. Teoretski je to lako, ali u praksi jako teško. Od 20 pacijenta s kojima ja razgovaram, jedan prihvati da promeni svoje životne navike. Ovih 19 neće. Nema pomoći. Znate, ljudi bi volili da dobiju neku čarobnu pilulu i da popiju da ozdrave, a da nastave da žive kako žive. To ne može, to ne postoji. Lek za rak postoji. Ali ne u vidu čarobne pilule, nego u promeni načina života. Vidite, 1931. godine čovjek dobio Nobelovu nagradu zato što otkriva da ljudi treba da se hrane biljkama i da budu fizički aktivni, jer to je način kako su unosi kiseonik u naš organizam. Pa to je način kako su živjeli naši preci. Živjeli su u prirodnom ambijentu i bili su fizički aktivni. Fizički rad. Fizički rad je najzdravija aktivnost za čoveka. Najzdravija. Rad u bašti, voćnjaku. Tu svi mišići rade. I još ste na čistom vazduhu. To ne može da se uporedi sa nekim fitness centrom ili bodybuildingom ili bilo kojim sportom. Zato kada čitate knjige Vladike Nikolaja, on kaže, od kada su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Znači, ljudi dođu iz prirode u gradove da žive, fizički su neaktivni, jedu nezdravu hranu i stvaraju ambijent za rak. Pazite, do pre 100 godina većina svetske populacije živela u prirodi, na selu. Bili su fizički aktivni. Onda kad je počela industrijska evolucija, počeli su gradovi da cvetaju, ljudi dolaze, kaže idemo u gradove, tamo se ništa ne radi, tamo se bolje živi. Tamo se bolje živi. Idemo da učimo škole. Kaže, sine, uči školu da sutra ne bi radio, da se ne bi mučio kao što sam se ja mučio. I tako se pravi invalid od deteta. Invalid. Deca treba da uče, i to je čuvena ona biblijska izreka koju su naši preci primjenjivali. Tora ve avoda na hebrejskom. Biblija i rad. Učiš se moralu i učiš se da radiš. Znači, moral i rad. Zato ste vi nekada imali da su srpske škole i manastiri bili srpski univerziteti, da su deca učila teologiju i učila su da rade. Svaka crkva i manastir imala svoju radionicu, da su učili da rade. Oni su učili da rade kod svojih roditelja, ali su učili da rade stvari koje nisu kod kuće naučili. Pogledajte kako je Hristos odrastao. Učio od oca da radi i učio se moralu. To su dve najvažnije stvari. Savremeni sistem obrazovanja nema veze sa moralom i sa radom. Vi u savremenim školama i u savremenom sistemu obrazovanja ne možete da učite o moralu. Kad su svi oblici nemorala dozvoljeni. I ne možete da učite ništa da radite. Vi ceo život studirate škole i ne znate ništa da radite. I posljedica toga su bolesti koje se javljaju. Bolesti koje se danas javljaju su posljedica nezdravog načina života. I doktor Warburg otkriva i dobija Nobelovu nagradu za nešto što su naši preci znali bez problema. Pa to je baba od pre 200 godina ovdje iz vašeg sela znala. Pitajte neku staru ženu ili nekog starog čovjeka koji ima 90-100 godina da vam priča o tim vremenima, 1920-a, 30-a, da vam priča šta su jeli i kako su radili. I šta su učili. I od koga su učili. Dođe sveštenik pa im čita iz Svetog pisma ako su nepismeni. I znali su teologiju iako su bili nepismeni više nego mi danas koji smo pismeni. Pa ne, oni su bili pismeni, a mi smo nepismeni. Oni su bili zdravi, a mi smo bolesni. Oni su bili srećni jer su imali jaču porodicu. A mi smo bolesni da trčimo za nečem što nema vrednosti. I posljedica toga su bolesti. Mi ako ne promenimo svoj način života, ne možemo da ozdravimo. Kako da na prirodan način ozdravimo od raka ili bilo koje druge bolesti?
Znate, neko ima neko lakše obolenje, neku upalu. Čovjek jede kiselu hranu koja zakiseljava organizam. Kaže, imam kiselinu, imam gorušicu. Popije ranisan. To ne može da reši. Znate šta su savremeni sintetički lekovi? Savremeni sintetički lekovi samo otklanjaju simptom, da te ne boli glava. Kao droga. Čim prestane delovanje droge, opet te boli glava. Ne, ajde da otklonimo uzrok glavobolje, uzrok raka da otklonimo, pa će rak da se povuče, pa će glavobolje da se povuče, pa će kiselina da se povuče. Neko ima kiselinu. Zato što zakiseljava organizam. Ajde vidimo da li će da se zakiseli od integralnih žitarica, od voća, od povrća, od orašastih plodova. Od toga neće da se zakiseli, od toga ne može da dobije kiselinu. Pije kafu. Imam kiselinu. Pa posle dobije čir na želucu. Pa posle dobije rak na želucu. Ali bez obzira na kom je stadijumu, može da se deluje. Bez obzira na kom je stadijumu, mi možemo da delujemo, ako hoćemo. I sada, kako da rešimo problem raka na prirodan način? Hajde da odbacimo ono što izaziva bolesti. Evo, pogledajte šta su vodeće bolesti u savremenom svetu. Ovo su statistike iz Amerike. Ovako žive ljudi danas u celom svetu, svi hoće da budu Amerikanci. Amerikanci su jedni od najbolesnijih ljudi. Ne samo fizički, nego i mentalno. I uopšte zapadni svet. Tamo imate najviše bolesnih ljudi. Tamo imate najviše ludaka. Tamo imate najviše obolelih od raka, od bolesti srca, od dijabetesa. Pogledajte koji su vodeći uzroci bolesti i smrti. Broj 1. Nezdrava ishrana i neadekvatna fizička aktivnost. Znači, ljudi se hrane svime onim što nije prirodno, što ne jedu drugi biljljudi. Umesto se hrane sirovim biljkama, ljudi se hrane prerađenim biljkama i namirnicama životinjskog porekla. Vi ste čuli za bolest ludih krava. To je bolest koja se pojavila kada su ljudi na farmama počeli da hrane biljojede, krave, sa namirnicama životinjskog porekla. Dakle, vi u zapadnim zemljama, sad to dolazi kod nas, imate, na primjer, kad krokodil ugine ili neka druga krokodil ugine u zoološkom vrtu. Oni ga ne spaljuju, ne uništavaju, nego dođe veterinar, napravi se zapisnik i onda ga nose leš tog krokodila, nose u velike fabrike da se na visokoj temperaturi i pod velikim pritiskom tkivo, leš tog krokodila razgrađuje i stvara se visokoproteinsko, takozvano koštano brašno. I to se daje kravama na farmama da jedu. Krava to neće da jede, ali kad nema šta, gladna, navikne se. I posljedica toga je bolest ludih krava i mnoga druga obolenja koja postoje danas na farmama. U zapadnom svetu preko 55% svih antibiotika koji se proizvodi se za životinje na farmama. Koliko su te životinje bolesne? Ja sam bio kod jednog mog prijatelja koji mi se hvalio kako on proizvodi bikove. Sve kaže prirodno. Ja otišao kod njega, bikovi vezani lancima, 10 bikova ovako jedan pored drugoga u jednoj maloj štali, vezani lancima. Ne može bik da se pomera levo desno, on ima ovako 1 metar ili 1,5 metra. Taj bik nikada nije hodao. On je krupan, on je utovljen. Taj bik, kako može da bude to zdravo meso, molim vas? Kako bik može da ima zdravo meso ako nikad nije hodao? Pa zamislite vi da ne hodate godinu dana. Kakvi bi bili vaši mišići? I ljudi jedu to meso. Gde vi imate danas da kupite meso od neke krave tamo sa Durmitora koja šeta po livadi ili ovde na Fruškoj gori ili... Ima možda. Neko ko nema mogućnosti da kupi koncentrat i da hrani životinju. Vidite, čovjek ima mogućnost da se hrani namirnicama životinjskog porekla ukoliko nema biljaka. Čovjek može da konzumira meso i mesne proizvode i mleko i mlečne proizvode od zdravih životinja ako nema biljaka. I ta mogućnost postoji. Znate, čovjek nema kandžu, nego ima šaku da hvata plodove. Nema kandžu da vata zveri. Tako da zdravi ljudi koji konzumiraju do 12% namirnica životinjskog porekla koje su zdrave, neće imati zdravstvenih problema. Do 12%. Ali najbolja hrana je sirova biljna hrana. Kao što jede krava, ovca, konji. Znate koje su najjače životinje? Najjače životinje su biljojedi. Nosorog, slon. Znate koji su najuspešniji sportisti? Oni koji su biljojedi. Mike Tyson je bio biljojed. Nepobediv. Edwin Moses, nepobediv. Biljojed. On se hranio isključivo biljnom hranom. Carl Lewis, nepobediv. Martina Navratilova, nepobediva. To su bili ljudi koji su ostvarili najveći uspeh i u sportu. Ja ne promovišem sport, ja promovišem život i rad u prirodi.
fizički rad. Ali hoću da kažem, ljudi koji se bave sportom, koji troše ogromnu energiju, ostvaruju najveće rezultate ako su na biljnoj hrani. Jer biljojedi su mnogo izdržljiviji od mesojeda. Vi znate lav kad juri srnu, ako je ne uhvati na prvih 100 metara, ne može da se trka sa njom. Jer mesojed nema izdržljivost. On ima trenutnu snagu za kratko vreme. Ne može on da se trka sa biljojedom. Dakle, nezdrava ishrana, neadekvatna fizička aktivnost. Čovjek je stvoren da živi i radi u prirodi. Sve osim toga. Sve izvan toga je bolest. Vi možete da simulirate u gradskom ambijentu, da vozite biciklu, da trčite, da radite vežbe. I to je nešto. I to je dobro. I to je dobro. Ali ne može to da se poredi sa radom u bašti. Kad usnete ujutru. Mi ćemo govoriti malo kasnije o prirodnom hormonu melatoninu koji nas podmlađuje i regeneriše. Koji se luči zalaskom sunca. Pa ćemo i tu da vidimo šta je nauka potvrđuje, a kako su živjeli naši preci i zašto su bili zdravi. Dakle, čovjek je stvoren da se hrani biljkama, sirovim biljkama i da bude fizički aktivan. Šta jede krava? Travu. Ono što je danas hit u svetu, to je takozvana pšenična trava i trava od mladog ječma. Vi kada pogledate hemijski sastav trave, to je neverovatno bogatstvo proteina, minerala, vitamina u travi. Onda mi dobijemo odgovor na pitanje zašto su biljodi tako jaki. I sad je to hit. Kaže zelena magma. Tako zovu u prodavnicama zdrave hrane. Uzeli travu pa iseckali i dehidrirali i prodaju ljudima. Prodaju travu. I ljudi to piju. To deluje jako terapeutski. Jako lekovito. Trava. Travu imate na svakom koraku. Oni pakuju travu i ljudima prodaju kao čudotvorni napitak. Drugi uzrok bolesti smrti, pušenje. Pazite, svaki treći pušač će umreti od raka. Svaki treći. Pušenje je... Znate šta je pušenje? Jedan biolog je to lepo opisao. Kaže, to je kao kad majstor uzme mistriju pa baca malter na zid. Tako vam je nikotin iz duvana mistrija za holesterol. On vam samo taloži holesterol na zidove krvnih sudova. I onda vam se zapuši krvna žila, ne može krv da dođe do srca, ne može da dođe do mozga. Dovoljno je samo 2 do 3 minuta da nema krvi, jer preko krvi se prenosi hrana do svih naših ćelija. Samo 2 do 3 minuta nema hrane u srcu ili u mozgu. Dobijete srčani udar ili moždani udar. Ćelije odumiru. Ćelije ako nemaju hranu 2 do 3 minuta umiru. I vi se šlogirate ili samo se srušite, srce vam stane. Zapuši se krvna žila. Nikotin samo taloži masnoću. Vi unosite masno, unosite holesterol, unosite... Pazite, u biljkama nema holesterola. Nema. Naša jetra proizvodi holesterola koliko nama treba. A mi unosimo dodatni holesterol preko namirnica životskog porekla. Sad, pazite, vama dođe neko u goste, vi njemu iznesete postnu hranu. Pa ja znam ljude koji idu da mole sveštenika, kaže, nemoj, kaže, postna mi slava, kaže, neće niko da mi dođe na slavu. Da mole, evo, platit ćemo, daj promeni. Pa kako? Uvredit će ljude, doći nema mesa. Razumete? Kad ste videli da je neki monah oboleo od raka debelog creva ili od dijabetesa? Živi u prirodi, fizički aktivan, hrani se biljnom hranom. Ne može da boli. I razmišlja o duhovnim stvarima, ne gleda televiziju, ne nervira se. Ne gleda horor filmove. Utakmice. Znate, vi kad ste u stresu, vi gledate da će da da go, razumete? Vi ste u stanju stresa. Znate šta se dešava u stanju stresa? Vaše srce počinje jače da lupa zato što se vaše krvne žile skupljaju. Da bi krv brže proticala kroz vaše krvne žile i da bi hranu raznosila po celom telu. To je isto kao kada vas napadne pas na ulici. Ili zmija. Vi ste u stanju stresa. Zenice vam se šire. Opasnost. Srce počinje brže da radi, da pumpa krv do svih ćelija tela. I sad vi gledate utakmicu. Horror film, akcija, šta će se desiti? Jedete hamburger pun masnoća. Od bolesnih životinja pune koje kljukaju antibioticima i koštanim brašnom. Trujete svoj organizam. Krvne žile vam se zakrečavaju. A vi u stresu. A krvne žile su vam već zakrečeni. Samo stres još više suzi krvne žile. Samo se srušite. Kaže, jao, vole me grudi. Pa bolete grudi zato što imaš anginozni napad. Zato što dovoljno krvi ne dolazi u mišić, u srčani mišić. I onda srčani mišić reaguje bolom.
A duvanom samo taložite. Ovde unosite nezdravu hranu, ovde samo taložite otrov na zidove krvnog suda. Ali vidite, zato u integralnim žitalicama. U integralnim žitalicama postoji jedna supstanca koja se zove lecitin, koja čisti krvne žile. Kaže, ne, nećemo da jedemo taj seljački hleb, hoćemo da jedemo beli hleb. Pun hemije, aditiva. Znate, u belom hlebu imate samo 7% hranjivih sastojaka u odnosu na celo zrno žita. Samo 7%. Još je pun hemije. A naši preci na vodenici samelju žito, pa integralni hleb umese. U kojim ima lecitin, koji čisti njihove krvne žile. Ne mogu da dobiju srčani napad. Možda ni udar. Nema. Sljedeći uzrok, alkohol. Vidite, alkohol je štetan u najmanjim količinama. Istraživanja pokazuju da samo 2 alkoholna pića sedmično vidljivo smanjuju čovekove zdravstvene sposobnosti. Na primjer, to nisu velike promene, ali su velike. Dovoljno velike. Na primjer, vozite auto i pretičete. Morate da budete skoncentrisani da donesete dobru odluku. Vaše sposobnosti da dobro pretičete ili da ulazite u krivinu su smanjene u odnosu na onoga kako ne pije alkohol. Pazite, 2 pića sedmično. Pod pićem se podrazumeva pola litre piva, 0,5 žestokog pića ili 2 deci vina. Alkohol koji može da se konzumira, to je alkohol koji se konzumira u okviru biljnih tinktura, zato što alkohol izlači fitohemikalije iz lekovitih biljaka, o tome ću nešto kasnije više govoriti, i u malim količinama kada se koristi u obredne svrhe. Na primjer, kad je služba pričesti, kada se ljudi pričešćuju za neki praznik. To su male količine. To su male količine. Ali kad vi popijete pola decilitra žestokog pića, znate kakav je to šok u vašem organizmu? Pazite, alkohol je diuretik, on vam izlači tečnost iz organizma. Zato ljudi koji piju alkohol moraju da se nalivaju vodom. Pa znate šta im se desi? Onda im oteknu noge, oteknu im zglobovi, oteknu im kolena. Zašto? Jer su dehidrirali. Vidite, 2/3 našeg tela je voda, mi moramo da unosimo tečnost. A mi pijemo kafu koja je diuretik, koja nam izlači tečnost iz organizma, pijemo alkohol koji nam izlači tečnost iz organizma. I šta se onda dešava? Šta organizam mora da radi? Organizam mora da čuva vodu na neobičnim mestima. I onda organizam čuva vodu na neobičnim mestima na zglobovima. Videli ste, ljudima oteknu noge. Tu organizam čuva vodu za vitalne organe. Kaže, doktore, otekle mi noge. Ovo mu prepiše Lasix. Kaže, ovo ti je dobro za izbacivanje tečnosti. I napravimo još veći problem. Ne, prijatelju, ti si dehidrirao, treba da piješ vodu, a da izbaciš kafu i alkohol. Pa ne mogu, ako ne popijem kafu, boli me glava. Pa boli te glava zato što kad piješ kafu, ti kad popiješ kafu, ti dobiješ lažnu energiju kao droga. Skoči ti krvni pritisak preko normale, da si popio kafu. I sad organizam vidi nenormalna situacija, poviše krvni pritisak. I organizam luči blokatore koji spuštaju krvni pritisak. A vi ponovo popijete kafu. Pa vam ponovo skoči krvni pritisak. I onda se organizam navikne, kad ga stalno terorišete sa kafom, da stalno luči blokatore koji snižavaju krvni pritisak. I organizam po automatizmu snižava krvni pritisak, jer ga vi stalno terorišete sa kafom. I onda se organizam navikne. I vi ujutru niste popili kafu, a organizam snizio krvni pritisak. I vas boli glava. Kaže, moram da popijem kafu. Sada ko je junak, treba da kaže, neću. Sad ću ja organizam da naviknem na zdravu situaciju. Sad će malo da me boli glava, sad ću malo da radim sklekove, sad ću malo da trčim, sad ću da radim malo baštu, sad ću da pijem vodu, pa ću se tušiti hladnom vodom. I onda 1, 2, 3 dana, 4, nema više glavobolje. Organizam se navikao na novu situaciju. I vi ste zdravi. I nema da vam otiču noge. Nema da vam se povećava želudačna kiselina zbog kafe. Nema da vam se remeti SA čvor koji šalje informaciju da se srce kontrakuje. Kafa to remeti. Nema. Pazite, nezdrava ishrana, neadekvatna fizička aktivnost, pušenje i alkohol, oni odnose više od 80% života danas u svetu. To vam je život u gradovima. Moderan život s početka 20. veka, što je doktor Warburg lepo otkrio. To što su naši preci znali, što su naši djedovi i prađedovi znali, to je otkrio čovjek i dobio Nobelovu nagradu.
Ovo dalje, zarazne bolesti, otrovni agensi, vatreno oružje, neadekvatni seksualni odnosi, to su odnosi van braka i pre braka, saobraćajne nesreće, zabranjene droge, pošto su duvan, alkohol, kafa, to su legalizovane droge, a postoje zabranjene droge, marihuana, heroin, kokain i tako dalje. U nekim zemljama je i to dozvoljeno. Dakle, prvi korak ka izlečenju je da prestanemo da se trujemo. To je broj 1. Prelazimo na zdravu hranu. Šta znači zdrava hrana? Biljna hrana, 100% sirova. Pa kaže, šta da jedemo? Kažu ljudi, šta? Kaže, ćemo da pasemo travu. Evo, ja ću vam reći jedan recept šta može da se jede. Ja sam ovaj recept nazvao 4-2-2, ali može da bude i 5-3-3, 6-4-4, kako god hoćete. Znači, pazite, sve sirovo, a ukusno i zdravo. Uveče potopite 200-300 grama ovsa ili ječma, možete i pšenicu, ali ovas i ječam su najzahvalniji ili brzo nabubre. Uveče potopite u vodi 200-300 grama ovsa ili ječma. I preko noći da odstoji, ujutru ga isperete, iscedite ga u 3 vode i iscedite. I stoji onako vlažan, ali isceđen. I onda uzmete 4 supene kašike tih nabubrelih žitarica u tanjer. Ako više jedete, možete i 5, ako manje, možete i 3, možete 7. To je sad. 2 vrste voća uzmete, na primjer jednu jabuku, jednu krušku, ili bananu i pomoranđu, šta god hoćete. 2 supene kašike mlevenih oraha, na primjer. Može badema, može lešnika. I to pomešate. Možete da odozgo da stavite malo cimeta ako hoćete. Možete rogača. I ovo vam je energetski obrok. I vi nećete biti gladni narednih 5 sati sigurno. Onda za ručak. Ista ova kombinacija, samo umjesto voća ubacite povrće. Iseckate jedan paradajz, jedan krastavac, možete i papriku. I opet orašaste plodove. I odozgo možete staviti začine, možete origano, možete šta god hoćete. Bosiljak. Imate obrok, energetski obrok. Unosite žitarice integralne, znači nema hleb da se peče, prži, da prljate ruke i da gubite vreme i da prljate kuhinju. Nema da perete sudove, ovde nema ništa da se pere. Vi ako hoćete stavite malo hladno ceđenog maslinovog ulja zbog začina, nikakav problem nije. Ali koristite hladno ceđeno ulje, jer kad se ulje pravi termičkom obradom, onda se gube njegova ta lekovita svojstva masnoća iz biljaka. Ja pričam laičkim jezikom da razumijem. Ona se deformiše. Te masne kiseline se deformišu i postanu nezdrave. Zato su rafinisana ulja nisu zdrava. Još kad ih vi dodatno posle zagrevate u tepsitoje ili u tiganju, onda je to problem. Jednostavan obrok. Jednostavan obrok. Znači, evo šta možemo da jedemo. Za večeru možete da uzmete voćnu salatu, ali vi kad imate ovaj obrok ujutru i ručak imate ovakav obrok, vama večera neće trebati. I onda idete praznim stomakom na spavanje, onda se lepo odmorite i jutru se probudite gladni. I onda dobro doručkujete, pa posle oko 1 ručate, ili zavisi 12, i onda na vreme idete da spavate. A čovjek radi naopako, doručak i ne jede, a za večeru pojede nešto jako nezdravo i kasno i optereti želudac i onda ide da spava. I ne može da se naspava. Želudac mora da vari, ne može da se odmara. Organizam ne može da se odmara, jer mora da vari. Poremećeno. Sad ćemo da objasnimo glavne principe kako da, ako imamo neki zdravstveni problem, evo na primjer rak, kako da krenemo sa čišćenjem organizma. Znači prvi korak je odbacivanje otrova. Jedemo sirovu biljnu hranu, pijemo najmanje 2 litre vode, voda se pije pre jela i sat vremena nakon jela. Voda se ne pije za vreme jela, zato što želudac treba da vari. Ako mu sipate vodu, onda želudac mora prvo da zagreje tu vodu, pa da upije, pa da nastavi sa varenjem. Znači, prvo smo izbacili sve otrove. Pazite, glavni otrov je stres. To da se razumemo. Znači, onaj ko puši duvan i pije alkohol i jede slaninu, a ne nervira se, on će duže da živi od onoga koji jede sirovu hranu, ide na spavanje sa kokoškama i pije dosta vode, a nervira se. Taj će pre da se razboli. Što ne znači da treba raditi ovo što radi ovaj prvi. Nego treba biti i fizički i duhovno zdrav. Treba se baviti lepim stvarima. Vi kad se bavite onim što je najvrednije, a to su vaši prijatelji, to je vaša porodica, to su vaša deca, vi ne možete da budete u stresu. Vi kada imate pogrešan sistem vrednosti, kad trčite za nečim što
reklamira ovaj svet da je dobro, onda ćete da budete u stresu. I trčit ćete ka cilju koji ne postoji. Kako je rekao jedan poznati, po znacima navoda uspešni čovjek, on je rekao kad dođete na vrh, tamo nećete naći ništa. Znači, hajde da ulažemo u ono što je vredno, to su naši prijatelji, naša porodica, naša deca. I onda ćemo biti i duhovno zdravi. Da izbjegavamo otrov koji dolazi sa televizije. Ja nemam televizor u kući. Ja preko interneta vidim vesti i kraj priče. Nema televizor koji je u kući. To je sotonski oltar. Televizija je đavolov oltar. Tu nemate ništa pametno, samo laž, destrukcija, neistina, propaganda, samouništenja. Ništa. Od dnevnika, od političke emisije, od filmova, od muzike, samo smrt, promocija smrti. Najbolje da nemate u kući. Osim ako imate televizor, ali nemate antenu, pa gledate neki video, neki dobar video, neki... Ima lepih filmova, ima lepih muzičkih spotova koji veličaju moral, junaštvo, požrtvovnost. Naša tradicija ima sjajnu epsku poeziju. Čuveni Gete je učio srpski jezik da bi mogao da razume, i drugi velikani svetski su učili srpski jezik da bi mogli da razumeju našu duhovnost, našu muziku i tako dalje. Naše junaštvo. Dakle, podrazumeva se da se sklanjamo od stresa. To je lako razumeti, sad koliko je teško primeniti. Čovjek koji živi u prirodi sve može sebi da proizvede. Vi na 5 ari zemlje možete da hranite celu porodicu, bez problema. Ako se hranite zdravom hranom. Ne možete na 5 ari da hranite bika. Ali da se hranite proizvodnjom biljne hrane, vi na 5 ari bez ikakvih problema celu porodicu da hranite. I od nikoga ne zavisite. Moram se. Ako ne robujete nekim da imate najnovije patike, najnoviji telefon, ako ne robujete takvim glupostima, nego ste sa svojim prijateljima, sa svojom decom. Pa ili ima nešto lepše nego imati svoje dete? Pitajte roditelje. Pitajte roditelje da vam kažu, vi koji niste roditelji. Pa to nema, možete da putujete po svetu, da idete... Ja sam se školovao na zapadu. I ovdje i na zapadu. Evo tu je moj kolega isto, koji je 4 godine živio u Njujorku. Nema tamo ništa. Nema tamo ništa. Nema tamo ništa zbog čega bi čovjek trebao da ode. Ne treba da robujemo lošem sistemu vrednosti, treba da budemo informisani. I verujem da će ovo predavanje da pomogne da ljudi budu više informisani. Dakle, kako da očistimo svoj organizam? Glavni organ koji se čisti pod broj 1, to su creva. Pazite, naša creva su kontaminirana, pogotovo ljudima koji nezdravo žive, svim i svačim. To je strašno. Najlakši način za čišćenje creva je uz pomoć slane vode. Evo daću vam jednostavan recept. Znači, uzmete litar mlake vode. Znači, zagrejete vodu, da ne bude vruće, nego bude mlaka. Sve ovo što ja pričam imate u literaturi, na kraju moćete da nabavite, a imate na sajtu besplatno u knjigama koje ću spomenuti. Ko hoće može da piše. Dakle, uzmete litar mlake vode. Znači, 1 litar mlake vode. U taj litar razmutite 1 supenu kašiku morske soli ako imate. Ako nemate, može i obično. I iscedite 1 limun. Litar mlake vode. I to uzmete, podrazumeva se da nemate srčanih problema i nemate problema sa bubrezima. Ako imate srčanih problema sa bubrezima, onda ovo se ne preporučuje. Ali ako nemate tih problema, ovo treba malo da se isfosirate, da popijete za jedno 15 minuta. Litar. Nije baš ukusno, slano je, znate, ali... Znate kako će to da vam protera creva, slana voda? Ima da trčite u WC, razumete, 5 puta u roku od 5 minuta. Postoje neki ljudi koji imaju takozvana lenja creva. Naprimjer, kamiondžija. Imali smo pacijente kao kamiondžija. On samo sedi i vozi. I njegova creva... Znate od čega konji... Znate koja je najčešća bolest kod carenih konja ovih po štalama? Zove se kolika. To je bolest creva. Znate zašto? Zato što konji su u štali 23 sata, 1 sat su napolju. Jer imaju problema sa crevima. Ljudi koji su fizički neaktivni imaju problem sa crevima. Čovjek mora da bude fizički aktivan da bi imao zdrava creva. I sad postoje ljudi koji imaju lenja creva. Popiju ovo, ali ne protera ga. Ne očistimo creva. Onda postoje tinkture, postoje biljni preparati koje ću kasnije spomenuti na bazi sene, koji učine da creva budu aktivna i onda se koristi jedna druga formula, crevna formula broj 2, koja čisti crevo. Tu onda morate lekovitim biljkama da idete i agresivno da delujete da se lenja creva trgnu. I postoji formula. Imate čovek, pada u nesvest. Znate kako ćemo ga dignemo? Ovako. Uzmete ljutu olovu papriku i u usta mu
uprskate tinkturu ljute aleja paprike. To konja diže, a ne čoveka. Znate šta je ljuta aleja paprika? Ali ne ova ljuta aleja paprika što imate ovde u prodavnici, ova od 40.000 jedinica jačine. S tim ne možete da zaljutite salatu. Uzmete ljutu aleju papriku od 150.000, od 250.000 jedinica jačine, od 1.000.000. Uzmete olokiju, ljuta aleja paprika. Da vidite kako se trgne. Tako vi postaknete debelo crevo. Da radi. To nije prijatno. Ali čoveku život spašavate. Kolabira. Ljuta aleja paprika, da vidite. Krvarenje. Samo ljutu aleju papriku to peče. Oči iskaču. Ali sad dok vi dođe lekar, dok vi ovo dođete... Naši preci su to znali. Ljuta aleja paprika, ispuskate, peče 5 sekundi, ali se krv zaustavi. Kraj priče. Dakle, čišćenje creva broj 1. Oni koji ne mogu ovo da koriste, mogu da rade čišćenje creva, postoji hidrokolon terapija. Dođete, legnete u ordinaciju, 40 litara vode vam prođe kroz debelo crevo, pusti vam litar, 2, 3, 4, vi kažete ne mogu više, onda to izađe iz vas, pa on opet dodaje još vode i tako 40 litara, otprilike. I to vam očisti debelo crevo. Čovjek kaže, kaže, ali sam se olakšao, nisam znao šta je sve iz mene izašlo kad je gledao ono šta izlazi iz njega. Možete sami da radite klistiranje. To su mnoge žene radile pred porođaj, klistiranje debelog creva. Uzmete, ja ću malo kasnije nešto reći o klistiranju, uzmete 2 litre vode, mlake, ima da se kupi aparatura za klistiranje, pokazat ću, to možete da uradite u kupatilu, legnete, ubacite 2 litre mlake vode u debelo crevo, okrenete se na jednu, drugu, treću stranu, jedno, 2, 3 minuta i onda odete u toalet i očistite debelo crevo. To se zove temeljni klistir. Ali ovo je najkomfortnija opcija i onda ovo možda se radi, ovo možda se radi jedno 5 dana. Može 1 dan, ali ljudi koji su teže bolesni mogu ovo da rade. Svako jutro kad ustanu, ovo prvo urade. 5 dana. To očisti debelo crevo. Ako ovo ne očisti debelo crevo, onda se primenjuje biljna formula 1, crevna formula 1, pa onda crevna formula 2. Dok creva ne prorade. O tome ću nešto kasnije više reći. Znači, creva čišćenje broj 1. To je prvo što se odmah radi. Sljedeće je čišćenje jetre. Jetra je glavni filter našeg organizma. Najbolji način za čišćenje jetre i najkomfortniji da ujutru pijete sokove. Znači, ujutru kad ustanete, možete da koristite sok, uzmete 250 ml, to je jedna šolja ceđenog soka, znači treba da imate sokovnik. Ljudi koji su teško bolesni moraju da imaju sokovnik. Ljudi koji imaju rak moraju da imaju sokovnik. Zašto? Zato što sok se praktično ne vari. On odmah ide u krvetok maltene. I onda se energija koja bi se trošila za varenje koristi za rad imunog sistema i za odbranu organizma od uljeza, za borbu protiv bolesti. Zato je za oni koji su teško bolesni na sokovima da budu bar 5 dana ili 10 dana. Koji su teško bolesni, preporučuje se ih 30 dana. Nećete biti gladni. To je 2 do 4 litra soka vi dnevno pijete. Svakih sat vremena vi cedite 2,5 deci soka. Vi sedite šagarepu i 1 jabuku kiselu. 2,5 deci i polako. Sok se pije tako što uzmete jedan gutljaj, pa promuljate ustima, jer varenje počinje ustima. Tu se luči ptijalin koji započinje varenje. Znači promuljate, pa polako progutate. Tako se pije sok. Možete 50% šagarepa, 30% cekla, 20% jabuka. Imate na sajtu i u knjizi, imate recept. Možete samo jabuku. Možete pomoranđu samo. Možete kombinujete da vam bude ukusno. Ne može samo sok od kupusa. Ako napravite sok od kupusa, to je kao da ste progutali ciglu. Ima stomak da vas boli. Znači, 250 ml ceđenog soka. To su uglavnom citrusni sokovi. Pomoranđa, grejpfrut, mandarina, može i limun. Može i jabuka. 250 ml vode. To je pola litre. Ubacite 1 do 4 češnja belog luka i 1 do 4 kašice maslinovog ulja. Prvog dana ubacite 1 češalj belog luka i 1 kašičicu maslinovog ulja. Drugog dana 2 češnja belog luka i 2 kašičice maslinovog ulja. Trećeg dana 3 i onda 4. I svaki put možete da ubacite, ako hoćete, 2,5 cm đumbira, ako imate, ako nemate, može i bez toga. To stavite u blender i izmiksate 15 sekundi. I to pijete. To je za čišćenje jetre i žuči odličan napitak. I ovo svakog jutra uzmete pijete. Prirodno, imate pri ruci, jednostavno, lekovito, ne možete da se predozirate. Ako napravite više soka, ovo je sve biljno prirodno. Ne možete nikakvu štetu da imate. Osim ako je genetski modifikovano. Ali
To je posebna priča o kojoj ću nešto kasnije reći, nešto. Problem sa genetski modifikovanim biljkama nije samo toliko što su to biljke koje su otrovne, nego je to problem što mi zavisimo od semena od nekoga ko nam to prodaje. I mi sutra možemo da živimo u Srbiji i da umiremo od gladi jer nemamo hleba. Zato što ja neću moju pšenicu da koristim za seme za iduću setvu, nego ja kupim seme u poljoprivrednoj apoteci. A to seme je genetski modifikovano i sterilno. Može da se posadi, da izraste i moram da kupim njihove herbicide, pesticide, insekticide, da prskam, da bi izraslo. I to što dobijem tu biljku, ne mogu da uzmem to seme da iskoristim za sledeću godinu, zato što je sterilno. I da sutra on možda me ucenjuje da kaže neću ti prodati seme ako nećeš da radiš ono što ja od tebe tražim. To je najveći problem sa genetski modifikovanom hranom. Problem sa genetski modifikovanom hranom je takođe, vi hoćete da se paradajz ne smrzne. Da bude izdrživ na niskim temperaturama. Vi uzmete ribu koja živi duboko u okeanu, koja živi na niskoj temperaturi i izvučete gen iz jednog molekula DNK protiv smrzavanja i ubacite u paradajz. Međutim, znate šta je tu problem? Što taj gen koji ste vi izvadili iz ribe, on ne služi samo za to. On može da ima još 100 drugih funkcija. Postoje neki geni koji imaju 1500 funkcija u isto vreme. I vi uzmete gen za koji ne znate kako radi. Vi znate samo jednu njegovu osobinu kako radi. I vi ga ubacite u paradajz. I vi kad ga ubacite u paradajz, vi ne možete da ga ubacite gde vi hoćete. I postoje specijalni genetičari, imaju specijalne pištolje koji upucavaju. To se nikad ne zna gde će da uleti. I onda oni isprobavaju gde upucaju, pa koji će da se primi. Vi ne znate kakve će da budu posledice. I onda se dešavaju najstrašnije posledice sa genetski modifikovanim organizmima. To je strašno. To je neozbiljno, to je neodgovorno. Ali ovo što imamo danas pri ruci, možete da čiste jetru bez problema. Postoji još jedna tehnika za čišćenje jetre koju je koristio dr. Max Gershon, čuveni lekar. To je čišćenje jetre kafom. To se zove klistiranje kafom. Kafa je štetna da se pije, kao što je alkohol štetno da se pije, ali i kafa i alkohol mogu da se koriste za dezinfekciju. Alkohol može se koristiti za dezinfekciju, može se koristiti za izvlačenje fitohemikalija iz lekovitog bilja. Tako kafa može da se koristi za čišćenje jetre preko zidova debelog creva. Ovo je tehnika koju je razradio dr. Max Gershon i imao je sjajne rezultate. Ljudi koji su imali glavobolje po 10 godina, posle jednog klistira kafom, bolovi su prestali. Zato što im je jetra bila kontaminirana, zatrovana. Naprijed, ljudi koji obole od raka, klistir kafom bi mogli da rade dnevno i čak 5 puta. O čemu se radi? Ovo je klasičan recept koji može da bude proporcionalno umanjen. Znači, uzmete litar ključale vode. U litar ključale vode stavite 3 čajne kašičice kafe. To je otprilike oko 45 grama. I to se kuva 15 minuta. Onda tu kafu koja se kuvala 15 minuta, uzmete 250 ml, dakle jednu šolju, i razblažite sa 750 ml vode. I to treba da ubacite u debelo crevo da stoji 12 do 15 minuta. Kako se to radi? Za one koji ne znaju šta je klistir, ovo je aparatura, postoje druge aparature za klistiranje. Znači, u ovaj termos ubacite tu mlaku kafu. To je ona, vi kad razblažite sa vodom, ona bude na temperaturi čovekovog tela. Taj termos ima gore onu rupu, ima kuku. To zakačite na vrata od kupatila ili za onaj ofinger za peškir. Vi dole legnete namestite da vam bude udobno, stavite neki peškir. I onda ovo crevo, ovo je dugačko crevo, ovdje ima slavinu. Slavina je zatvorena. Vi legnete na desnu stranu. Evo kao ova devojka. Legnete na desnu stranu. Ona koristi za klistir jednu posudu. Ne koristi ovaj termos. Legnete na desnu stranu, na stranu jetre. Uzmete vazelin, namažete vazelinom vrh onog klistira. Znači, namažete vrh ove cevi vazelinom. Imate da kupite u apoteci. Polako vučete u debelo crevo, u analni otvor, i odvrnete polako slavinu. I vi osjećate kako ulazi tečnost u vaše debelo crevo. Znači, ona uđe samo rektalno, samo taj prvi deo debelog creva. I vi ležite na desnoj strani. I polako pustite da uđe ceo tu ima litar tečnosti, uđe u debelo crevo i vi ležite 12 do 15 minuta
Potrebno je 12 do 15 minuta. Znači, ako ste 7 minuta, nema efekta. Možda ćete osjetiti malo grče u stomaku, neće vam biti prijatno. Pokušajte malo da masirate rukom dok ležite. Ovo je fenomenalna tehnika za čišćenje jetre. I posle 12 do 15 minuta odete na WC šolju i izbacite to iz sebe. Ovo možda se radi do 5 puta dnevno za one koji imaju, na primjer, rak. Da čiste debelo crevo. Oni kojima je jetra zapušena. Ovo je sjajan metod. Oni sokovi su sjajni. Postoji tinktura o kojoj ću govoriti, na bazi šarenog čkalja, koja je takođe jako dobro za čišćenje jetre. Ali može se koristiti tinktura i onaj sok i ovo. I da se intenzivno čisti organizam koji je kontaminiran raznim otrovima koji smo unosili godinama u svoj organizam. Sledeća stvar u čišćenju organizma jeste čišćenje bubrega i bešike. Znači, čistimo sve naše organe preko kojih se organizam čisti. Bubreg možemo da čistimo sa ovim sokom. Ujutro se isto pije. Znači, mi možemo da pijemo onaj sok za jetru, za čišćenje jetre 7 dana. Pa onda da pijemo 7 dana ovaj sok. Pa onda opet da menjamo. A da klistiramo preko debelog creva, to možemo kada god hoćemo. Neko neće da se klistira, to mu neprijatno da leži, pa da uvlači debelo crevo. Ne mora. Koristi sok, koristi tinkturu. Postoji tinktura koja se pije. Ako je jetra upaljena, može da se masira, o tome ću nešto malo više reći kasnije. Znači, čistimo bubreg u svakoj opciji i bešiku. 1 do 2 isceđena limuna, pola do litar vode. Znači, ako uzmemo 1 isceđen limun, stavimo ga u pola litre vode. Ako 2 limuna, u litar vode. 1/4 kaščice ljute aleve paprike, može i manje. Ljuta aleva paprika i beli luk, to su dve najmoćnije biljke u prirodi. Beli luk je najbolji prirodni antibiotik, a ljuta aleva paprika je biljka za cirkulaciju i za mnoge druge stvari. Ali evo ja govorim samo za 2 stvari. Vi ste čuli kako su u stare vremena ljudi išli u neka turska kupatila, pa ovako, pa neka voda, pa se tamo leče. Šta se tamo leče? Tamo je sa toplo-hladnom vodom vi postičete cirkulaciju. I vi kad učinite da cirkuliše krv u vašem organizmu, onda hrana dolazi do svih ćelija. Ćelije imunog sistema dolaze do svih ćelija. Ali kad ste vi fizički aktivni u prirodi, ne treba vama toplo-hladni tuš. To je za tamo one bolesnike u Rimskom carstvu koji leže po ceo dan i jedu hranu. I onda kad napune stomak, onda su imali gušće pero i odu u WC da se ispovraćaju, da bi mogli nastaviti da jedu. Ne može više da im stane u stomak. E, njima je trebalo to kupatilo. Toplo-hladno da im poboljša cirkulaciju. A čovjek koji radi u bašti i u voćnjaku i na njivi i živi u prirodi, njemu ne treba tursko kupatilo. I po želji može da se doda u ovu kombinaciju med ili javoro siru zbog ukusa. Nije neophodno, može. I to je dobra opcija za čišćenje bubrega. Za bubrega je takođe dosta vode da se pije. To je odlična stvar. I izbjegavanje stresa. Mnogi ljudi imaju problema sa bubrezima zbog stresa. Ja znam puno pacijenata koji imaju problema s bubrezima zbog stresa. I onda ovo može da pomogne, ali postoji odlična tinktura na bazi uve, takođe za čišćenje bubrega. Ono što je sledeća stvar kada čistimo organizam jeste da otrove izbacujemo preko kože. Koža je najveći organ našeg tela i preko kože se izbacuju toksini, tako da treba da omogućimo čišćenje organizma i preko kože. Znači, ne samo jetra, ne samo debelo crevo, ne samo bubrezi i bešika, nego čistimo i kožu. Pluća čistimo tako što udišemo čist vazduh, tako što smo fizički aktivni, a tome ću nešto malo kasnije reći više. Oni koji imaju problema velike sa plućima, postoji posebna tinktura na bazi lobelije, to je jedna moćna biljka, koja postiče čišćenje pluća. Ali fizička aktivnost, čist vazduh, za pluća odlično. Sledeća stvar za čišćenje jeste, dakle, čišćenje kože. To možda se radi sa toplom, hladnom vodom. Uđete po tuš, stavite što topliju vodu da se ne ispečete i tuširate se. Trljate se, topla voda. Minut. Kad prođe minut, otprilike, okrenete na najhladniju, pa se tušite. Prvi put će da bude ono, malo će da bude neprijatno, dok se ne naviknete. I meni je bilo prvi put neprijatno. Ja rekao, čoveče, na srce da mi stane. Međutim, već drugi put, ko šale, drugi put opet toplo, minut, što toplije, pa na hladno. Već sam se navikao. I tako 7 puta, 14 najizmeničnih. Toplo, hladno, toplo, hladno.
isti efekt ima, odnosno sličan efekt ima sauna. Uđete u saunu, prvo se istuširate, ima još jedna tehnika pretuširanja, to ću malo kasnije da kažem. Znači, uđete u saunu, budete unutra toplo što više možete i onda kad više ne možete, odete pod hladan tuš 1 minut. Pa opet u saunu, dok možete. Pa opet pod hladan tuš, 3 puta. To je isto za čišćenje kože. Kroz kožu izlaze otrovi. Znate, ljudi koji puše, on može da se obuče, može da se našprica dezodoransima, parfemima, a njemu kroz kožu izbija otrov i on zaudara. Znate kako pušačima zaudara koža? Zato je fabrika, industrija dezodoransa i parfema. Industrija za one koji nezdravo žive. Jer moraju da se špricaju da otrovi koji izbijaju kroz njihovu kožu se ne bi osjećali. Znate, čovjek koji zdravo živi, on ne zaudara. Koji ima zdrave zube, njemu ne zaudara iz usta, njemu se koža ne osjeća. On se opere biljnim sapunom. On se opere sa ceđu. Znate šta je ceđu? Uzmete pepeo u vodu, postavite da stoji. On neko pere kosu sa ceđu, on nema perut. A on neko koristi ove sintetičke šampone, ne može nikad da nađe šampon koji mu odgovara. Jer takav šampon ne postoji, sintetički šampon. Ne može sintetičko da bude dobro ili nije prirodno. I sada, vi na ovaj način izbacujete otrove kroz kožu. I to izbija. Kaže, izlazi, kaže, žuto nešto. Ono što je mnogo dobra stvar, takođe, za čišćenje kože, jeste da se nabavi takozvana četka za kožu. Ona liči na ribaću četku, vrlo slična, malo je mekša od ribaće četke. I onda se uzmete tu četku i istriljate kožu. Krene se obično od ruku, 3 puta ovako istriljate ovde, pa ovde, 3 puta, da zahvatite celu ruku, pa drugu ruku. Pa onda telo, od ozdu na gore, obično 3 puta, svuda po 3 puta, da pokrijete celo. Ima dršku, pa možete i leđe, 3 puta. Pa onda noge od ozdo. 3 puta od ozdo na gore. I tako podstaknete cirkulaciju u koži. I onda idete pod topao tuš ili u saunu, pa onda hladan tuš. Pa topao, pa hladan, pa... I kad završite to naizmenično toplo-hladno, onda se ponovo još jedan put istrljate i onda se istuširate, peškirom se obrišete i završili ste tu jednu terapiju čišćenja kože, odnosno izbacivanja otrova kroz kožu. Jako dobra tehnika. Za čišćenje organizama, oni koji hoće, jako je moćno korišćenje lekovitih bilja. To nisu nikakve formule koje smo sad mi izmislili sa Instituta za prirodnu medicinu, to su drevne formule koje su ljudi koristili, koji su koristili naši preci. Najpoznatiji u moderno doba koji je promovisao biljne tinkture je dr. Richard Schultz. Ovo su njegove tinkture. U Srbiji postoji kompanija koja se zove Srboflora, ZM, koja se bavi proizvodnjom tih tinktura po tim receptima. Sve te recepte moćete da skinete besplatno na sajtu, imate i u knjizi. Dr. Schultz ih je promovisao, on je te recepte saznao od doktora Johna Christophera. Dr. John Christopher nije izmislio te recepte, to su drevni recepti koje ljudi koriste. Za cirkulaciju ljutalova paprika. Najbolji prirodni antibiotik, beli luk. Za čišćenje bubrega, uva. Za čišćenje jetre, šarenič kalj. Za čišćenje krvi, crvena detelina. Za srce, glog. Pa to babe znaju, mnogi. Koje se nisu sekularizovale. Koje se sećaju starijih stvari. Ove tinkture kod nas isto mogu se nabaviti. To se jednostavno pravi. Uzmete lekovite biljke, stavite u alkohol 14 dana, izblendate u blenderu, stavite u alkohol, alkohol izvuče, procedite. Ne možete se predozirati. Sve priroda. Ovo su mnogo dobre stvari. Ono što je takođe mnogo dobra stvar za jačanje imuniteta. Kod ljudi, na primjer, koji imaju rak, njima je potrebno da se podstakne rad imunog sistema, da imunni sistem uništava strano telo. Jer znate, kad je imunni sistem slab, on ne može da prepozna strano telo. Ćelija se pretvori, zdrava ćelija u ćeliju raka. Imunni sistem, ako je jak, on prepozna strano telo i uništi ga. Kad je imunni sistem slab, ne može da prepozna strano telo. To je isto i kod prehlada. I kod drugih obolenja, kad je slab imunni sistem.
Zato čovjek dobije groznicu, kaže skočila mi temperatura. Odlično što je skočila. Zašto je temperatura skočila? Skočila je temperatura zato što kada se telesna temperatura čoveka poveća za 1 stepen Celzijusa, brzina kojom se kreću bela krvna zrnca, vojnici našeg imunog sistema, brzina belih krvnih zrnaca se povećava 4 puta i sposobnost da unište klice, mikroorganizme, viruse i tako dalje je puta 4. Kada podignete telesnu temperaturu za 2 stepena, onda nije puta 4, nego na kvadrat, puta 16. I kad vi imate povišenu telesnu temperaturu, to znači da je organizam podstakao svoj imunni sistem u najjači režim rada. E sada, mi možemo da veštački, ako nemamo visoku temperaturu, a bolesni smo, mi možemo veštački da podstaknemo imunni sistem da radi u tom najjačem režimu, u tom turbo režimu. Kako? Jednostavno. Stara kupatila koju su ljudi koristili, oni su koristili upravo ove tehnike. Uzmete kadu, sipate u kadu toplu vodu, najtoplije što može da se ne ispečete. I iskuvate čaj, neki voćni čaj, kamelice, nane, nemojte samo zeleni čaj, gruzijski čaj, jer on u sebi sadrži tein, koji je po hemijskom sastavu sličan kofeinu. I nije zdrav. Znači, uzmete neki voćni čaj, napravite litar voćnje čaja, toplog, i stavite pored kade. I što toplija voda. I dogrevate vodu da se ne hladi. I budete u kadi 15 minuta, 20, topla voda. I pijete onaj čaj, forsirate se da ga. Tako da se zagrevate s polja, zagrevate se iznutra. Veštački postičete da vam skoči telesna temperatura. Dobro je da vam neko sugeriše, da vam asistira pa da uzme hladnu krpu da vam stavlja na čelo. Da vam bude prijatnije. Jer nije prijatno u toploj kadi, u vrućoj kadi. I posle tih 15-20 minuta, neko izdrži pola sata, neko 40 minuta, probajte da izdržite što više. Ali neko, dobro je da vam stavlja hladnu oblogu. Nije loše da pored imate ljutu alevu papriku, ako počne da vam se vrti u glavi od velike samo ljutu alevu papriku, odmah ima da skočite. Ako počnu mišića se grče od vrućine, samo lobelija, postoji tinktura od lobelije, samo lobeliju odmah nema grčenja. Ali to se dešava 1 u 1000. Znači, ovo su bezazlene tehnike. I vi podignete telesnu temperaturu i onda se ispustite vodu, prohladnom vodom se istuširate, obrišete i legnete u krevet. 40 minuta, sat vremena da odmorite. Znate kako se posle toga osjećate? Mislim, nije prijatno u vrućoj vodi, ali... Mislim, niste se opekli, ali... Posle toga znate kako je to dobro. Mnogo dobro. Ovo je jedan od... To su drevne tehnike. Hidroterapija. Znate šta radi doktor Šulc, koga sam spominjao? Šta znači cirkulacija? Šta znači hidroterapija? Vi hidroterapijom podstičete cirkulaciju toplo-hladno. Zato imate ono toplo pa hladno. Pa masiranje. Zašto je masiranje bitno? Da se postigne cirkulacija, ne treba vam kurs za masažu. Masirate onaj deo tela koji je upaljen. Imate problem sa dojkom. Masirate. Imate problem sa jetrom. Masirate. Da podstaknete cirkulaciju. Da krvotok može tu da dođe i ćelija imunog sistema. Hrana i ćelija odbrambenog sistema. Znate šta radi doktor Šulc? Dovedu roditelji neki tamo, nekog Amerikanca, nekog mučenika, što će da se ubije. A doktor Šulc, on je instruktor borilačkih veština, znate. I on dobije dozvolu da može da leči ovu devojku. Kaže, sad ćemo, ono bio januar mesec, kaže, sad ćemo se proštamo ovde pored obale Tihog okeana, tu tamo u Kaliforniji. On se šetio, niš. Kaže, ja ću da se ubijem. Meni nije do života. Šetio. On znate kakva je 2 metra. Uhvatio za ruku, za zadnjicu i baci u okean. Pazite, januar mesec. Ova počne da vrište, se dere. Ludak, hoćeš da me ubiješ? Wow! Odlično, ajde izlazi napolje, idemo sad da se presučeš. Ova izleće, trči, ono ladno je. Znate, trči i sve snage do ordinacije, preslači se. Briše se, tušira se. Kaže, u doktor, sad mi je dobro. Sad mi je dobro. Šta je hidroterapija? Toplo-hladno. Ima depresiju. Samo ga stavite pod hladnu vodu. Toplo-hladna voda, da vidite kako. Stavite ga u njivu da radi. Naravno, neće niko da šalje. Vi nemate depresiju na selu. Tamo gde imate fizički rad, tamo nema depresije. Najbolji lek za depresiju je fizički aktivnost. Neće da radi. Nabavi mu psa, pa nek šeta psa. Samo da je fizički aktivan. Neće da radi na njivi, u bašti, u voćnjaku. Nek šeta psa. Nek vozi bicikl. Znači, nešto da ga postakneš.
Doktor Šulc je imao dozvolu od roditelja. Kaže, radite s njim šta god znate, samo mu spasite život. Jel tako? Tako. Kaže, ajde, momak, ideš na hidroterapiju. Kakva hidroterapija? Toplo-hladno tuširanje. Ma kako toplo-hladno tuširanje? Ovaj ga uvati za kosu. Dovede ga, toplo-hladno tuš. Zum, ovaj vrišti, urla, dere se. Kako sad osjećaš? Kaže, kod da me pregazio brzi voz, kaže, ali, kaže, nemam više, ne manta mi se u glavi. Kaže, dobro se osjeća. Mislim, da se ovo desilo u Srbiji, vjerojatno bi uhapsili doktora Šulca. Rekli bi, ovaj teroriše pacijente. Dobio dozvolu od roditelja, kaže, spasite ovo dete, ne znamo šta da radimo, roditelji kume mole. Imate odrešene ruke. Ne možete, mislim, ljude koji neće da poštuju zakone, to ste imali vi u Svetom pismu, imali ste čitajte Dušanov zakonik. Nećeš da poštuješ zakone zdravlja, sad ćemo mi da te prisilimo da poštuješ zakone zdravlja. A ne da ti bolestan ideš ulicom kao tempirana bomba i ne znamo šta ćeš da uradiš, gdje ćeš da eksplodiraš. Kako ćeš štetu da napraviš. Sad ćemo te dovedemo u ustanovu gdje ćeš da se dovedeš u red, brate. Malo ideš na njivu, u baštu, malo da piješ vodu, da te skinemo sa otrova. Viš kako će mozak počne bolje da ti radi. Nema depresije onda. Šta je hidroterapija? Šta je topla kada? Zato su ljudi nekad išli u kupatilo. To imate i danas u nekim zemljama. I postoje još dve stvari koje ću spomenuti na kraju ovog predavanja. Moglo bi puno da se priča, ali evo, ovoliko za sada. Fizička aktivnost je jako bitna. Za one, pošto će ovo da gledaju ovo predavanje mnogi na internetu, pa žive u gradovima, minimalna fizička aktivnost koju bi trebali da imamo sedmično jeste aktivnost da potrošimo 150 kalorija. Da potrošimo 150 kalorija. To je minimalno da se ne bi raspali od neaktivnosti. 150 kalorija sedmično. To je minimum. Pogledajte gde se potroši 150 kalorija. A znate šta je sjajno? Ako potrošite sedmično 3.500 kalorija. Pazite, 3.500 kalorija. Pogledajte gde vi potrošite 150 kalorija. Ako 45 minuta igrate odbojku. Ako brzo hodate 30 minuta. Ako skupljate lišće ili radite u bašti 30 minuta, potrošili ste 150 kalorija. Ako plivate 20 minuta, ako igrate košarku 15 ili ako trčite oko 2 km 15 minuta. Vi ćete potrošiti 150 kalorija. To je minimum, sedmično. Ako potrošite 3.500 kalorija sedmično, onda ste u dobroj formi. Onda je to dobro. I sad vi računajte. 150, 3.500 kalorija. Znači, trebao bi da trčim 13 puta, trebao bi 13 puta ovo da uradim sedmično. 13 puta. Znači, svaku od ovih stvari bi trebao da radim 2 puta dnevno. Da je bio u nekoj dobroj formi. Svaku od ovih stvari 2 puta dnevno. Oni koji imaju baštu i voćnjak, oni ne moraju da se bave pitanjem odbojke, ne treba im teren za odbojku, ne treba im bazen, ne treba im košarka. Mogu da grabuljaju lišće. Izađu u neki park pa grabuljaju lišće. Još jedna stvar koja je jako bitna za rak. Za imunni sistem. Da bi mogao da se bori protiv uljeza. Znači, nije dovoljno samo da čistimo organizam, nego da podstaknemo imunni sistem. Postoji jedna sjajna biljka za podsticanje imunog sistema, zove se Echinacea. Ona se kod nas prodaje u cvećarama, nema je više ni u cvećarama. To je najmoćnija biljka za jačanje imuniteta. Jedan Amerikanac u 19. veku je uzimao Echinaceu od Indijanaca, pošto Indijanci znali te prirodne stvari. I oni su pravili od Echinacee napitke koji su koristili za svaku bolest, zato što jača imunitet. I on je video, nije znao ko je to biljka, ali video da to deluje. I da deluje mnogo moćno. I on je uzimao od Indijanaca boce sa Echinaceom. On nije znao da je to napitak od Echinacee. I onda je u karavanu, imao svoj karavan, onaj sa konjima, i išao od grada do grada. I najavljivo da će da dođe. I u kavezu je držao zmiju, otrovnicu. I onda se popne tamo na onu binu i skupi se narod da vide šta je ovo. Čudotvorni lek, leči sve bolesti. I skupi se narod. I on zavrne nogavicu i pusti zmiju iz kaveza. Oni svi znaju tamo ljudi, žive u prirodi, svi znaju šta je otrovna zmija. Ovde kod nas ne bi ljudi znali šta je otrovna, šta je neotrovna zmija. I on pusti zmiju iz kaveza, molim vas. I zmija ga ugrize. I ovi svi vriska, cika. I on uzme, počne da pije iz one flaše onu Echinaceu. Nije on znao šta je to. I sad ovi čekaju da se ovaj sruši, da... To, znate kako delo onaj zmijski otrov od te najotrovnije zmije. Njemu ništa. I onda narod kupuje
On zarađivao novac, Indijanci pravili za njega to. I poslije jedan lekar to otkrio i ljudi su o tome razmišljali o tim prirodnim preparatima, tako da postoji tinktura na bazi, tinkturu od ehinaceja možete sami da pravite. To možete sami da pravite. Uzmete 100 grama ehinaceja, uzmete 3 češnja belog luka i uzmete 1 kašiku ili 2 kašike, u stvari uzmete 3 ljute paprike. 3 ljute paprike, 3 glavice belog luka i 100 grama ehinaceja. Imate sve u knjizi, sad ću vam pokazati, imate na sajtu besplatno. I stavite u blender, stavite litar vodke, pošto je vodka čist alkohol, 40%. Nema nikakvih stavite u blender, izmiksate. I onda u teglu stavite. I mućkate svaki dan po 3 puta. I stoji tako 14 dana. To je minimum. I onda ga iscedite kroz krpu i dobijete napitak. I to se pije u kapima. To je... Tinkture su mnogo jače nego čajevi. 10 puta, 20 puta, 30 puta. To se pije u kapima. I to ne može se predozirati. To je sve lek iz prirode. E sada, posljednja stvar koju ću da spomenem, a mogli bi još puno da pričam, ali ovo su glavne stvari, ovo je 99% stvari koje treba da znate. Da biste rešili problem raka ili nekog drugog. Pitanje odmora. Naši preci su sa zalaskom sunca išli da spavaju. Ujutru kad izlazi sunce, oni ustanu da rade. To je najzdraviji ritam za čoveka. Postoji taj cirkadijalni ritam ili dnevni ritam koji čovjek treba da poštuje. Dnevno-noćni. Zalaskom sunca pokreću se mnogi mehanizmi koji nas podmlađuju i regenerišu. Jedan od najpoznatijih mehanizama je lučenje melatonina. Hormon koji nas podmlađuje i regeneriše. Pogledajte kolike su količine lučenja melatonina tokom dana. U 2 popodne, vrlo mala količina. Zalaskom sunca počinje da se luči velika količina. Pogledajte kolike su to količine. U 2 ujutru je vrhunac. I onda počinje da pada do 7 ujutru. I kad vi legnete na vreme, a ljudi će da se optuže da idete da spavate sa kokoškama, kao što su naši preci išli, vi se onda dobro odmorite i jutro se probudite rano, orni i sveži. A vi kad legnete u 12, u 1, vi možete spavati 10 sati, ali ne možete da se odmorite. Vi spavate kratko i kvalitetno. To je isto kao kad jedete hranu. Jedete malo, zdravo i kvalitetno. A možete da jedete nezdrave hrane puno i da natovarite stomak i da vas boli i stomak i glava. Dakle, odmor je vrlo bitan. Svaki dan da se odmaramo, da idemo na vreme da spavamo, to je bilo jako dobro. Medicinske sestre koje rade noćnu smenu imaju 4 puta učestaliji rak dojke nego medicinske sestre koje ne rade noćnu smenu. Rak dojke je najučestaliji rak kod žena. Pazite, koliko znači noćni odmor? Kad čovek radi noću, njemu oslabi imunni sistem. Pazite, ove medicinske sestre ne rade stalno noćnu smenu, nego je 2 dana dnevno, 2 dana popodne, 2 dana noću, pa 2 dana sad slobodne. Ali rade u 8 dana, 2 dana noću ne spavaju. 4 puta učestali rak dojke. Koliko im je imunni sistem oslabio. Šta znači spavanje na vreme? Mogli bi još puno da pričamo, ali ovo je bio srž. Ovako možete da tretirate bilo koju bolest. Program čišćenja, ako hoćete da napadate neku posebnu bolest, na primjer prostata, postoji tinktura za prostatu, čistite organizam i napadate prostatu. Svi ti organi koji su u donjem delu trbušne duplje, za njih su korisni da se koriste i od belog luka umeci, imate to u knjizi, uzme se beli luk, žene to stavljaju vaginalno, može analno da se stavlja. Beli luk, znate kad pojedete beli luk, to se osjeća. Koliko je beli luk moćan, prodoran. Sad oni koji neće da se osjećaju na beli luk, postoji jedna biljčica koja ima da se kupi proizvod zdrave hrane, a ima to ljudi na selu imaju, zove se klinčić ili karanfilić. I to uzmete i sisate, to je ko menta. Umjesto da žačete nezdrave orbit žvake koji imaju u sebi veštački šećer, koji izaziva haos u organizmu ili neki druge veštačke zasleđivače, uzmete karanfilić i onda ćete lepo da se osjećate. Postoji dobra tinktura na bazi mente za dezinfekciju usta, koju također možete da nabavite. Na našem sajtu zakonizdravlja.com imate jednu kratku knjigu koja objašnjava principe zdravog života, čišćenja organizma i imate dobre recepte. Kratka, instant knjiga, sjajna. Imate besplatno, možete da nabavite. Knjiga gdje imate objašnjene kako se pravi tinktura, imate u knjizi lečenje izlečivih bolesti od doktora Šulca. Tu imate objašnjene kako se životinje leče na prirodan način. Tu imate kako se prave tinkture, recepte, sve.
Postoji na sajtu i njegovih 12 predavanja koje možete besplatno da gledate. Možete da kupite knjigu, ali knjigu imate besplatno na sajtu. Kolega Živanović, koji je večeras došao i sa mnom, je jedan od najboljih stručnjaka za pripremanje zdrave i ukusne hrane. Pazite, hrana mora da bude i ukusna, ne samo da bude zdrava. Ne možemo da pasemo travu baš kao krave i konje. Treba to da bude ukusno. Pa da vidite kako može da se napravi sirovo, a da bude ukusno. Da probam, evo ja sam danas jeo lazanje sirove koje on pravio, od tikvice. Pa da probate sirovu picu. Napravi se kora pa su u dehidratoru osuši na 40 stepeni, pa napravite picu. Pa da vidite šta je energetski šejk. Ili obrok u čaši. Pa napravite cheesecake. Vi napravite kolač, sir pravite od indijskog oraha. Imate sve u knjizi njegove, a imate tu knjigu i na sajtu, možete besplatno da preuzmete. Sjajna knjiga koju preporučujem, ima i drugih knjiga koje bih mogao da vam preporučim. Na sajtu zakonizdravlja.com imate sve ove knjige besplatno, imate predavanja besplatno. Oni koji žele da studiraju medicinu, ali medicinom kojom su se lekari nekada bavili, mogu to da isto da učine. Otvorili smo privatni medicinski fakultet koji je registrovan u Americi. Pošto sam ja tamo studirao i saznao sam za ove stvari tamo, da postoje lekari koji se bave tom nekom ozbiljnom medicinom, a ne samo medicinom u funkciji novca. Ajmo na hemoterapiju skupu, ajmo na skupu operaciju, ajmo na skupo zračenje. Da sad ćemo ti pregledamo dojku, dođe na mamografiju. Pa znate šta je mamografija? To je zračenje. Pa to je kancerogeno. Hemoterapija, to zakiseljava organizam, to razara. Istraživanja pokazuju da preko 93% operacija koje se danas rade su nepotrebne. Treći vodeći uzrok smrti u Americi, koja najviše ulaže u medicinu, pazite, treći vodeći uzrok smrti je neadekvatna medicinska usluga. Svake godine preko 224.000 ljudi u Americi umire zbog pogrešno prepisanih lekova, zbog štetnih nus pojava lekova, zbog nepotrebnih operacija, zbog neadekvatne usluge u bolnicama. Ne da vam Bog da dođete lekarima u ruke. Čuvajte svoje zdravlje. Čuvajte svoje zdravlje. Kad izgubite zdravlje, onda ste sve izgubili. Dakle, jednostavni principi, onako kako su živjeli naši preci, nema potrebe da neko dobija Nobelovu nagradu da bismo mi znali šta je zdravo. To je sve nama na dohvat ruke. Eto, ja vas pozivam da razmišljate o ovim stvarima, da budete junaci, da promenite loše svoje navike. U Svetome pismu se kaže, veći je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad. Lako je biti vojskovođa i zauzeti grad. Aj ti promeni sebe. Aj promeni svoju lošu naviku ako si junak. I zato kad čitate Sveto pismo u knjizi Otkrivenja, Hristos 7 puta kaže, koji pobedi, daću mu da obuče haljine bele i neću njegovo ime izbrisati iz knjige života. Koji pobedi, daću mu da sede na prestolu. Koji pobedi? Ajde da vidimo ko će da pobedi. Ko je junak da pobedi svoju lošu naviku? Lako je napraviti kuću i zaraditi veliki novac. Ajde, budi zdrav. Ajde, sačuvaj svoje, ajde, promeni svoje loše navike. Ajde, napravi dobrog čoveka. Ajde, napravi dobrog čoveka. To je umetnost. Nije umetnost slikarstvo, kiparstvo, vajarstvo, arhitektura. To nije umetnost. To je veština. Znate šta je umetnost? Napraviti dobrog čoveka. Ajde, budi dobar otac. Ajde, budi dobra majka. Samo ćeš tako biti srećan. Kad budeš imao prijatelje, ljude u koje ulažeš. Ljudi su nesrećni danas i boli od depresije zato što nemaju nikoga. Pa nemaju nikog zato što u nikog ne ulažu. Čovek koji nema za koga da živi, on će da oboli od depresije. A mi ne možemo da pomažemo drugima da stvaramo dobre ljude ako smo bolesni fizički i mentalno. Zato moramo čistimo svoj organizam, da razvijemo pozitivne navike i onda ćemo biti spremni za najveću misiju, a to je stvaranje dobrih ljudi. Da budemo bogati, da imamo prijatelje, da imamo veliku porodicu. Da mi svojim karakterom privlačimo druge ljude da se druže s nama. I tada ćemo biti srećni i tada će naš život imati smisao. Ja vam se zahvaljujem. To je bilo sve za večeras. Ako ima nekih pitanja, ja ću ostati ovde, pa mogu ljudi da dođu da pitaju, a ovde će kolega da iznese knjige, neke koje smo doneli, pa ako ste zainteresovani možete nabaviti. Želim vam svima privatnu i laku noć.
Bernard, recite mi vaše utiske o predavanju koje se upravo završilo. Ja sam kao i uvek opčinjen kad slušam Miroljuba, zato što Miroljub objašnjava na jedan tako pitak i lak način da svako može da razume čak i one najkomplikovanije stvari. On tako jednim finim jezikom ispriča da ljudi odmah shvate o čemu se radi. Tako da ja verujem da su ovi ljudi kao i ja prezadovoljni ovim predavanjem. Mi nemamo često priliku da slušamo ovakva predavanja. Ovde u stvari mi imamo samo predavanje iz klasične medicine. Ovo je bilo nešto novo. I ovo je nešto što stvarno treba primeniti. Izbeći sve one moguće posledice koje nastaju posle zračenja ili već posle nekih drugih terapija kad je u pitanju bolest raka. A ako primenimo prirodan način lečenja, verovatno imamo veće šanse da se izlečimo i da to nema nikakvih posledica po naše telo. Znači, ja sam pre svega prezadovoljan što su ovi ljudi pažljivo slušali i što će neko, ako se, nadam se da hoće, pridržava ovih recepata koje je Miroljub rekao, onda ćemo biti jedna zdravija nacija u svakom pogledu. Da li mislite da ovako predavanja mogu smanjiti sve veću otuđenost ljudi od prirode? Naravno, naravno. To i jeste bila jedna od glavnih pojenti ovog predavanja. Miroljub upravo to potencira na tome. I zaista, ukoliko narod shvati potrebu da se vrati prirodi, nađemo zajednički jezik sa prirodom u kojoj smo živjeli hiljadama godina, mi tek u zadnjih nekoliko vekova pokušavamo da, nažalost, otuđujemo se od prirode, jer sad je to već kulminacija. Svi beže u gradove koji su zagađeni, smog, beton, dim, ne daj Bože. A priroda nas još uvek hrani i zdravim vazduhom i pozitivnim mislima i lepotom pre svega. Tek uživanjem u lepoti, druženjem sa suncem, ribom, mesecom, vazduhom, pticom, mi možemo da počnemo da zdravljamo. Priroda nas čini u stvari praktično dobrim ljudima, kao što kaže Miroljub. Da suština ovoga bi bila u tome da se zaista vratimo prirodi, jer tamo leži zdravlje. Pošto je ovo predavanje imalo tako dobar odziv i ljudi su zadovoljni, da li razmišljate već o nekom drugom predavanju slično? Naravno, naravno, evo već mi je pala na pamet neka ideja, ali to neću sada da otkrivam, neka to bude za sada naša mala tajna, vidjet ćemo. Kao što reče Miroljub u jednom trenutku, ove teme su neiscrpne, malo je sat vremena da se o tome kaže. Može da se priča satima i satima i satima i da se tek samo načne vrh ledenog brega kad su ove stvari u pitanju. Ali ja imam već temu za sledeće predavanje i reći ću je možda kad bude predavanje. Hvala vam što ste bili uopšte. Recite nam kratko utiske o ovom večerašnjem predavanju. Koristit će nam sigurno, posebno, znači predavanja su bila odlična, tako da primenit ću sigurno dosta toga. Da li ste ranije imali prilike da se susretnete sa izlaganjima doktora Miroljuba Petrovića? Nisam imala, ovo mi je prvi put. Nadam se da ne i poslednji. Da li mislite da ovakve predavanja mogu doprineti smanjenju sve većeg otuđenja ljudi od prirode? 100%, sigurna sam, da. Da li mislite da bi trebalo imati više ovakvih predavanja? Naravno, slažem se u potpunosti, tako da ovo nije poslednji put gde ću da budem. Vidim, uzeli ste neku literaturu, da li... Najbolji recept iz prirode, tako da zdrava ishrana i to je to. Pa, slušao sam da predavanje i na YouTube-u, ali sam hteo da čujem i uživo, zato što sam želeo, hteo i volao da čujem, zato sam ovde, zato sam ih i čuo. Da li mislite da bi bilo dobro imati više ovakvih predavanja u Rekovcu, a i u okolini, svejedno? Naravno. Ja sam oduševljena. Sad sam zamolila ovog gospodina da mi on tamo na tom aparatu, Facebook, kako se zove, da mi prepiše ovo sve što sam, da interesuje me, jer mi ima, već brata malo ima, baš od cigara u grlu neko, na VMA-ga gore, ovo terapije i to, pa me jako interesovalo da to vidim šta je. Premda smo se mi ranili ko deca tom prirodnom hranom u Novom Pazaru, jeli zeljanik sa prirodno, ne praskano, ne trošeno, ne, dotle smo bili zdravi. Kad je počelo da se hranimo, s čim se hranimo sad, to, kad odem u Novom Pazaru pa jedem ono, to sam zdrava, to sam vesela. Kad jedem ovo sve, ja slušam njega, ja ne jedem meso, nikako. To mi je neko, bilo pečenje, ko šljunak istovarili, mene sve jedno. Ne jedete uopšte? Uopšte. Nemam, nego ne jedem. Mlečne proizvode, tu sira, kajmak, to je mene paprika, da pržim na kajmak, to mi je prirodno, da. To mi se čini da je najzdravša. Vidim sad mleko, kažem, malo ni to ne treba preterati, tu me malo, znaš. Ne da mi je interesantno bilo, ponela sam da zapisujem, ali pošto sam zamolila gospodina, on će mi tamo, nisam stigla da zapišem. Vrlo interesantno, zadovoljni, da ovo je za pohvalu, za Rekovac, da kad sam čula, odmah sam se zainteresovala, pozivnicu dobila, došla. Hvala na ovakvoj, što kažu, uputstvu, sve, da ste ni živi, zdravi,
da svakom podari Bog zdravlje. Ta drugo baba da kaže. Je mislite da bi bilo dobro da ima više ovakvih predavanja? Više ovakvih predavanja. Da bi narod malo, što kažu, živno, jer je mnogo bolelo. Za nas, matore, đeni, nego mladost je u pitanju. Predavanje je bilo izvanredno. Ja iz hobija izučavam preko interneta određene ove kombinacije lekovitosti i već duži niz meseci. To su određene tinkture koje ne mogu za dan, 2 ili 3, znači nešto što se koristi mora da se koristi 6 meseci, 5 meseci, tako da ja redovno koristim, na primjer, izmeljan beli luka u ljutoj rakiji, koje to mora da stoji 20 dana na suncu i po 20 kapi pijem na kocki šećera svakog jutra, tako da nemam pritisak, kolesterol, trigliceride. Znači sve prirodno. Tako je da i baš sam ovako sa ljubavlju došao i interesovanjem. Jeste imali ranije prilike da čujete Miroljuba Petrovića ili je ovo prvi put? Pa prvi put, inače nešto sam možda i dotakao na internetu, ali nisam znao o čemu se radi. Znači predavanje je bilo interesantno, poučno i baš ovako jedno prijatno večer. Da li mislite da ovakve predavanja mogu doprineti smanjenju sve većeg otuđenja ljudi od prirode? Pa predavanje kao predavanje ima smisao i nešto, međutim sama ta urbanizacija, samo prisustvo tehnologija, sama brzina življenja neke će odvesti, ali vrlo mali broj ljudi odlučit će se da živi jedan asketski život u prirodi, u nekoj kolibici i da se tamo spava na vreme. Danas je jedna dinamika, jedan splet brzine gde mi koristimo sve moguće. Brzo se živi, na to sam mislio da kažem, i ja lično u podsvesti znam da je to nešto najlepše. Jesti supu od kopriva, koristi beli luka, negde biti u prirodi, ali za sada pun sam obaveza i svi čekaju od mene, tako da. Ali predavanje kao predavanje je fantastično. Recite nam nešto o samoj organizaciji, kako je došlo do toga da predajete baš u Rekovcu? Moj prijatelj Milan Zarić iz Švajcarske, odnosno iz okoline Rekovca, me kontaktirao i povezao sa našim zajedničkim prijateljem ovde iz Rekovca i oni su izrazili želju da dođem. Ja sam se vrlo rado odazvao, pošto moj prijatelj Milan je ovako učestvovao u mnogim patriotskim i humanitarnim projektima i eto, ako sam uspeo i da na taj način mu malo vratim, da mu se odužim za sve što je uradio za naš narod, bit će mi zadovoljstvo. Recite nam ukratko o večerašnjem predavanju i aktuelnosti ove teme. Pa, tema je bila, dakle, lečenje raka na prirodan način. 1931. godine jedan naučnik je dobio Nobelovu nagradu, Otto Warburg, zato što je utvrdio ono što su naši preci i što su ljudi odavno znali, a to je da je glavni uzrok nastanka raka to što se organizam zakiseljava konzumiranjem nezdrave hrane, to su pre svega namirnice životinjskog porekla i konzumiranje određenih narkotika kao što su kafa, duvan, alkohol i neadekvatna fizička aktivnost. Dakle, ljudi koji su fizički aktivni, koji žive u prirodi, koji se hrane biljnom hranom, što više sirovom, pošto je čovjek po svojoj anatomiji i fiziologiji biljojed, on ne može da oboli od raka. Ako i dođe do oboljenja od raka zbog nezdravog načina života, potrebno je da se promeni stil života, da se pređe na biljnu ishranu, što više sirovu, da se bude fizički aktivan i stvara se ambijent u našem organizmu da ćelije raka ne mogu da egzistiraju, one moraju da se pretvore u zdrave ćelije ili da odumru, tako da postoje jednostavne tehnike kako možemo da čistimo naš organizam na prirodan način, da čistimo debelo crevo, da čistimo jetru, žuč, kožu, ceo organizam, krv možemo da čistimo jednostavnim biljkama, jednostavnim tehnikama, toplo-hladnim kompresijama. Na sajtu zakonizdravlja.com date su jednostavne instrukcije, tako da kogo želi može besplatno da se izleči. Sad interesuje me koliko je bitno ovako predavanje održavati u manjim sredinama kao što je to Rekovac.
Bitno je svuda održavati jedan čovek ako će posle ovog predavanja da ozdravi, jedan čovek vredi više nego ceo svemir. Bogu je lako da napravi zvezde i galaksije i sunčeve sisteme, ali je teško da se napravi dobar čovek. I čovek je najveća vrednost i ako će jedan čovjek posle ovog predavanja da bude zdraviji i bolji, mi smo uradili veliki uspeh, pogotovo što je ovo predavanje bilo snimano i bit će okačeno na internetu, tako da će široke auditorije moći da se informiše o ovim važnim stvarima. Da li mislite da ovakve predavanja mogu promeniti sve veću otuđenost ljudi od prirode? Ljudi su danas otuđeni od prirode zato što su dobili pogrešnu informaciju, zato što im je neko pričao da će lepo živeti u gradovima, sa duvanom, sa alkoholom, sa fizičkom neaktivnošću, sa nezdravom hranom. Dakle, jedini način da mi učinimo da ljudi budu zdravi, srećni i bolji jeste širenje kvalitetne informacije. Loša informacija je dovela do toga, zajedno u skladu sa lošim zakonima, da ljudi budu bolesni. Znači, mi možemo da se borimo protiv bolesti jedino sa dobrom informacijom. I ovo je predavanje imalo taj cilj. Večera smo malo spominjali genetski modifikovanu hranu. Recite nam, da li recimo u velikim sredinama poput gradova uopšte moguće izbeći genetski modifikovanu hranu po vama? Pa to je veliko pitanje, da li uopšte moguće biti zdravo u velikim gradovima. Ja kažem da nije moguće i jedini način da čovjek opstane i da bude zdrav jeste da uradi ono suprotno što su radili mnogi ljudi, naši preci koji su se iz gradova preselili, koji su se iz sela preselili u gradove. Ako hoćemo da budemo zdravi istinski, treba da živimo u prirodi, da se bavimo fizičkim radom, da jedemo prvostepenu, dakle biljnu hranu, da živimo onako kako su živjeli naši preci. Naši preci nisu htjeli da dođu u gradove za vreme turske okupacije i tako smo sačuvani. Da su radili ono što su radile zadnje generacije, jedna, dve, mi ne bismo postojali. I mi danas gubimo svoj identitet, mi se nazivamo ljudima, mi se nazivamo Srbima, ali daleko smo mi od onih ljudi, onih Srba koji su živjeli ovde pre 200 godina i zato ne treba da čudi sve ovo što nam se dešava. Jedni način da budemo ljudi jeste da počnemo da živimo onako kako su živjeli naši preci, a to su jednostavni prirodni zakoni i jednostavne stvari koje su na dohvat ruke, za koje ne treba nikakav novac, treba samo jedan napor volje, ali to je najteža stvar. Ljudima je lakše da odvoje veliki novac za nešto što nema smisla nego da promene svoje loše životne navike. Ispitivanja građana Kalifornije kažu da se preko 90% ljudi protivi genetski modifikovanoj hrani. Slično i u Evropi, to dobro znamo. Recite mi kako to promeniti? To je samo priča da se oni protive genetski modifikovanoj hrani. Kad bi se ljudi zaista protivili genetski modifikovanoj hrani, oni bi napustili gradove, otišli bi da žive u prirodu i proizvodili bi hranu koja nije genetski modifikovana, proizvodili bi organsko seme. Ljude ne zanima da jedu zdravu hranu. Da ih to zanima, oni bi se preselili u prirodu i proizvodili zdravu i hranu koja je organska. Ta priča da mi lepimo plakate, nećemo GMO, stop GMO, to je kao kad biste u vašem podrumu gde držite hranu, pacove isterivali, koji vam ulaze u podrum, isterivali pacove tako što biste lepili plakate po zidovima, dole pacovi, smrt pacovima. Znači, tako se ne borimo protiv pacova. To je neozbiljna tehnika. Mi nećemo brinuti, mi ljubav prema deci pokazujemo tako što brinemo o njima, a ne tako što pričamo ja volim svoje dete. Pa ako voliš svoje dete, brini o njemu. A ljudi ne brinu, gledaju samo da se rotosiljaju svoje dece. Tako da ova priča da 90% ljudi se protivi, to nema nikakvu težinu. Oni se uopšte ne protivi. Danas na planeti Zemlji ćete vi teško naći čoveka koji se protivi genetski modifikovanoj hrani. Retki su ljudi, ajde nađete u Srbiji čoveka koji proizvodi organsko seme. Pa ne možete da ih nađete. Ajde. Znači, danas su retki ljudi, ne samo u Srbiji, nego na celom svetu, koji se bore istinski protiv genetski modifikovane hrane. Postoji na sajtu Rare Seeds, retkoseme.com. Postoje ljudi retki koji proizvode organsko seme i prodaju ga. To nikog ne zanima. Pa mi to u Srbiji možemo da proizvodimo. Ljude ne zanima šta jedu. Da ih zanima, oni bi to pokazali svojim životom. Znači, nije bitno šta ljudi pričaju, nego kako žive. Na osnovu toga kako žive, vi možete da vidite šta oni zaista misle. Za kraj recite nam nešto o Institutu za prirodnjačke studije i muzeju dinosaurusa, možda bi to bilo interesantno. Pa, Centar za prirodnjačke studije, u okviru kojeg postoji Institut za prirodnu medicinu, je jedna organizacija koju sam ja osnovao sa mojim prijateljima sa ciljem da se promovišu neke važne stvari vezano za zdravlje, vezano za
način života vezano za ono kako su naši preci živeli i da pokušamo da se vratimo tom stilu života, da živimo u prirodi, da budemo fizički aktivni, da ulažemo u porodicu, da stvaramo dobre ljude, da se bavimo uzvišenim stvarima, da ne slušamo destruktivnu muziku, nego da slušamo našu epsku poeziju, naše gusle, našu etno muziku koja postiče na moral, na junaštvo, da ne jedemo rafinisanu i genetski modifikovanu hranu, nego organsku, prirodnu, zdravu hranu. Znači da primenimo sve ono što su živjeli naši preci i da živimo po onim zakonima koje je propisao Bog u Svetome pismu, a koje je najbolje na našim prostorima primenio car Dušan kada je uveo Dušanov zakonik i kada je zakonski posticao ono što je dobro. Dakle, hajde da živimo po tim zakonima i mi preko ovog centra, preko ovog instituta i preko fakulteta medicinskog kojeg smo otvorili želimo da ohrabrimo ljude, da žive zdravo, da žive bez bolesti i da budu srećni tako što će ulagati ono što je najvrednije, a to su dobri ljudi. I na našem sajtu zakonizdravlja.com mogu se preuzeti besplatno knjige, videomaterijali i sve informacije za onoga ko traga za informacijom, onaj ko neće, on će naći izgovor da bude bolestan. Šta vas očekuje u nekoj bližoj budućnosti u zemlji i inostranstvu? Pa, to je teško predvideti. Ja se trudim da ovu priču promovišem na jedan način koliko je god moguće aktivan, ali da ne ulazim u sukobe sa onima koji vode svetske tokove, ali to jednostavno nije moguće. Sukobi su neizbežni. U Svetom pismu se kaže svi koji hoće žive pobožno Isusu Hristu bit će gonjeni. Dakle, ovako retki pojedinci koji se bave ovim stvarima sigurno će da su trn u oku, tako da ja sam imao puno neprijatnosti u životu zbog toga što sam pričao ono što mislim da je ispravno danas, jer rat se vodi na polju informacija. Vi kad čoveku date kvalitetnu informaciju, vi ste mu spasili život. I zato postoji danas velika blokada da vi teško možete u toj šumi neistine, u šumi laži, da nađete pravu informaciju. I eto, mi se trudimo da damo jedan mali doprinos i otvaraju se nove mogućnosti, bit će novih predavanja, bit će novih emisija, novih web sajtova, novih programa prevedenih na druge jezike, ne samo na našem i na engleskom. Imamo program i na rumunskom, i na mađarskom, i na francuskom, sad se radi i na španskom, i na hebrejskom, tako da, evo, priprema se i program na kineskom čak, tako da trudimo se da ovu informaciju za koje smatramo da je jako važna i da ljudima može spasiti život, da promovišemo. U pitanju su jednostavne stvari, znači ne treba ništa se komplikuje. I eto, da tu jednostavnu informaciju približimo ljudima. Hvala vam puno. Hvala vama.